namkena kambe ka Master Xitsonga analyst and of course ta khilwa la jibi the capital man of war loyi nga ta hi khe n'wi linka vhele na Dr. Joyce Rimani, Papa Penny, and also Benny Mayengani the president. Emndeni makumu of course hi ta hi khe hetela hi ta Gagash. So after loko Man of War yi commenting ka the previous video ya ku yi endlaku about Dr. Joyce Rimani, ni swi tivi ni ku swi nge ni teki video clip yi le ku teni from Man of War, ni swi tivi kahle ku live yi le ku teni and stuff like that, and yi delivering. So a hi pfuleni hi twa ku hi ri timhaka ti nga ni Man of War here. Let's go. Jim the Caterpillar Man of War. Ni buy network la. Gaza na papila ka Beni, nkombela Mungu nika papila leri Beni. Na kombela Mungu nika ro. Because mavona guys kuna swin'wanyana swilo swi lavi vanhu mi swi bela mavoko. Beni munhu nkulukumba mani, va Bojo vanhu vakulukumba, va Papa Penny vanhu vakulukumba. Loko ku ri na problem vanhu va kota ku vulavula kahle va faceana. Vanhu lava va hanye swin'we mani, vanhu lava va xewetana, vanhu lava va ku ri va hleva swin'we, you understand? Mara mhaka ya ku vanhu va ta tirha swin'we mundzuku va tlhela va hlekulana, leswiya i swa hina lava ntsanana leswiya. Loko ni ku swa hina lava ntsanana a ni ringana Bojo, a ni ringana Papa Penny, a ni ringana Beni. Yes. Loko ku va ntsanana ni vula ku lava vakulu ka mehe, mara mehe a ni hloniphi munhu hi ku loyi i nkulu, mehe ni hlonipha munhu hi ku loyi i hanya vutomi bya njhani. Loko wo ni kwatisa na mina ku kwatela a ni hloniphi munhu hi ku loyi i na by the way video ya mahlweni i mali leyi Man of War ku ndleka yini mali muslim 200 ntsena. Okay sorry ina BM kumbe ina mali a ni hloniphi munhu hi mhaka sweswo beme. A ni hloniphi munhu hi ku loyi ina mali. I don't do that. Loko mehe loko ni languta wena ni hlonipha wena leswi nga hi xiswona. So munhu wa fana Beni Beni no ku byela sweswi ngwenya ni kombela u huma ka munhu wa fana Bojo, u huma ka munhu wa fana Papa Penny. A wu thinete we nga ta lwa nyimpi ya thinete fikali, huma ka swa ku fana sweswo. Serious man. Hina hi ri Magaza hi vonini ndzima wa wena, hi vonini ndzima wa wena. You make us proud hi rixaka ra Vatsonga. Yes mani ku twisisa ni ku kota swi vuli ku lowu ni nga ku koti music wa one yingiseli kumbe leswinene swi endlaka a ni swi voni. I see it na vana va mehe va swi vona, mara mhaka ku ta ya hlekula Bojo va bifa hi ti-beef na Papa Penny ngwenya i ri munhu nkulukumba, va ri vanhu vakulukumba mani yaleyo yi cut off. You already successful, you already play your role. Tomorrow ita va legend, ita honoriwa i vadokodela. Come on man, hi nga la ku ona vudokodela bya wehe kumbe legacy ya wehe hi mhaka swa beef. Molovisanini mi bifana na Bojo swi hindza mi kombisa rirhandzu mbuyelelana, a swi vitano huma ka swona, focus ka leswi mindzuku swi nga ta ku siyela ndzima kumbe ndlela mikondzo leyi yi nga ta landzeleriwa. Swa va ku Xitsonga xi ku landzeriwa mikondzo ya tinghwazi. Okay, ha ri kwala guys. Mhaka yi serious swinene, because on TikTok there kuna video clip yin'wana nga fika ni yi vona yi postiwa hi yin'wana the big fans ta Benny Mayengani the president achi la nga fatsela ku hoza October kwalano. As you can see kwalano la Africa aveka la Papa Penny na Dr. Joyce Rimani already a ni mi byerini, a ni mi kombiseni ku file yi kona yo va ku beefweni ni nga yi kuma from source yo karhi obvious yo ka yi nga tiveki hi ku very so ni vona na chila se va ri ku swi confirming the big fans manjeni ku na source leya mehe yi nga ri ku hembeni. So murhanga phanda ni vona yi commentini hense hi ta laha. As you can see murhanga phanda yaleyo yi fike yi vekela ti-love kwalano yo tiyisisa. As you can see yaleyo murhanga phanda hi yoxe yo tiyisisa yaleyo swo chansa ka Master T account ya yona yaleyo as mi swi vona kwalano on TikTok yi commentini la. So mhaka leyi serious swinene hense ni vurini ka the previous video leyi ni nga yi endla la.
ku it's either Dr. Joy ya zama hi yoxe physically so ya ka mahingano oro yi accepted the challenge mtiyani na munani ndi beef mi nga languta ngopfu ya hlavu ku vhele hi hlavile ku deni ku ri kahle a ri ndzi ta vuya yeah, let's go man of war. Seriously, there is no need ya ku ta cacacaca na bojo la ku tsakisa vanhu la ka Facebook. Come on Benny, come on munhu nkulukumba me. Engwenya i ta kula phela i le ku kuleni we loko i ta kula ni vula ku ta fika nkarhi la i kumaku we so karhi power leyi nga na yo nga havi na yona. Va ta ku hlekula va ku tala, va ta ku hlekula genge ta ku hlekula. Don't forget ku ri vaseketeri va bojo van'wana va ku rhandza we i role model ka vona, vaseketeri va Papa Penny i role model ka vona, vaseketeri va Mr Boss ku ri gaza hinkwaye hambi munhu a favor Mr Boss wa tlanga music wa wena. It's the same as vaseketeri va wena va tlanga music ya va Mr Boss. So hi Benny loko hi tata hi le ku hanyeni hi le kuleni vanhu va holova va tlhava rivalelani, vanhu va kandziyana swinkun'wani va tlhava kombela ku rivalelana vutomi byi ya mahlweni. There is no need ya ku hi ta za hi cacacaca na bojo hi Benny. Come on langutisa AADP lan'wani va lavile hi timhaka ta ku vhele mena ku zonda or whatever in a way ya ku a ni ku navelele swinene no ku navelele swinene phema a ni xikwembu mhe ni nga ta ndla ku loko na ku navelele swinene swi nge endleki ku rhandza ka mina. No xikwembu xi rhandza hinkwenu that's why i ri ku hanyeni na van'wana la misaveni leyiwani. So mani ta ku Benny huma ka timhaka ta beef ta bojo u nga pfuki beef munhu wa ku fana na bojo from now, nga beef munhu wa ku fana na Papa Penny from now. Wena u beefa Papa Penny loko swi ya ka tipolitiki because wehe wa yi tiva politiki hi laha u fanekele u beefa Penny koho ka politiki. Beefa Penny ka politiki hayi ka swa tinghoma. Penny a nga ha ri ka swa tinghoma i le ka tipolitiki leti wehe i nga ka tona. AADP a yi tirhangi kahle hikwalaho ka leswi sweswi i lava ku swi endla sweswi nga ku swi endleni a yi tirhangi kahle. Gaza a yi lavi swi swa ku fana na leswi Benny ku vula man of four no ku byela engwenya ni kombela huma ka bojo, ni kombela huma ka swa beef. Seriously kombela huma ka swa beef. Mina na ku tiva wehe why ni ku tiva is because na ku landzelela and ni ku landzeleli kusukela khale na Tinete loko a hanya u ta va u n'wi bife khale we a wu ta va u n'wi bife khale a wu nga ta pfumela ku a wu nga ta ti submita we ku we Peter Tinete i role model ya we a wu nga ta ti submita we. I know everyone knows that ina makatla vanhu va hamba hi ngwenya. Man of war. So ngomirini gazi yo mhaka leyi like do you agree ku na Peter Tinete ta kha beefiwa hambi sweswi va yimbelela ku fana ku vona ti voice to fana mi vona xinjhani eya ko ku vhele hambi Peter Tinete love khale kuma 1996 ya i mhaka leyi maybe ya hi ngo yi nga va yi ri xikarhi ya fitana na ti-votes maybe loko ni ta e poll nyana ni le ka ti ya community laha ni vona ku mirini swona and stuff like that. Hayi ni hetile mero i ri mhaka fana na beef na Peter Tinete. Hayi ndlele mero fo hayi ndlela mara hayi loko vulavuleni mero fo hayi loko vulavuleni swinene ka video clip. Yeah, let's go man of four. I think we should 30 seconds. Let's go. You are a hungry lion. You are a hungry lion. Scarface, who want to lead? You don't want to be lead. You don't want to be lead. That's why it's umaneka EFF makaya baringo anga ya parliament. Because because you know you have a power, you have a support. Mara let's look zela so ngwenya hayi maka kuta bifana bojo hayi hu maka yo ngwe hu maka ekhayelerana no lo sililandzelela ka mina ufona tsundzuko a ni yi vone post yo karhi man. I remember I fike yi tsala ku gaza ni kombela mi vula ntiyiso loko Tinete o va a kha a hanya a va ta twana na Benny. Hey, what the questions leyi a fika hi vutisa leyiwa man of war ni kombela ku langutela ti nga na ti-reactions ntsena va laveri a va ta twanana ni kombela ku cheka un'wana maybe va kombela a kona ti-fencing ta mahingana I guess
loko hi thola ti-comment ni vona ku ti na ti-reactions leswin'wana swi nga hi hlwerisanyana nghena kwini I think maybe ku na va ngo ri never Antshembi mjam never again hawa I'm not sure nga hi vutisi u nga va njhani u vutisa Bushir and stuff like that. I think hi ta endla na community poll mi ta mi kha mi vota la kwala ka channel so yaleyo meno for yi vulavurini mi ta mi kha mi commenta below leyi ta yi teka as an update ku ni meno for yo tisa mavonelo ya yona in overall ku yona yi lava beni ma yi nga ba beef Dr. Joyce Rimani or pen so mi kola ni hava opinion hi ku already ku va ku ri opinion leyi meno for nga ku yi tiseni kwalano hi leswo yeah I'm very khiveka gagasha swo tala very swi toloveri swa mpahla yena kahle hansi no swi landzelisa a swa ha ri date inani i special hi ku yo tolovera mi no hlamala hi timhaka ta birthday leyi of course a yi endlele vana va yena laha stuff like that mi nga mi kha mi xone of course wa swi mbale ti-Dolce and Gabbana laha mi nga mi nyajanyajini but mi ni hlamarini hi price leyi gagasha nga yi kombisa laha swi ni hlamarisini swinene ku se xo pandzela nsele dimen hi mpahla leyi mi nga yi vona kwala hi ta hi kha hi ya very mi kota ku twa ku timpahla ta swihlangi sweswiwa a ti famba ximali muni se record leya previous leya ya 10,000 se yi breakwini already because ka live hi fike hi twa a kombisa ti-price ta swoho sweswiya twana let's go ndzi thorite xidevelopa xa vaaya lexi xi ndzi mali sweswi 23,500 swi ri two xidevelopa xa vaaya lexi xa izolo dimen xa penga mara takwini ni misaveni loko xikwembu xi kha xi ku 23,500 hi fike hi zuma xilipi lexi wani ka xi khatanga khale kasi wani xi khata laha hi kota ku zumazuma laha that's crazy hayi xilipi ni beni ti-screenshots timbirhi wani xi nga clear ngopfu I think this one is more clear halo khe hi cheka swona na henhla swi tsariwini Gabbana Dolce and Gabbana and stuff like that approved price yaleyo 23,500 as you can see kwalano khe hi zumazuma hi henhla hi kota ku va hi swi vona la ti-price ta swilo leswiya hi leswikwala swi tsariwini ku blue something ma swo so ti-price ta swona hi leswi nga la it's actually 11,000 a yi kombi kahle leyi n'wana mara swi loko yi sungule 11 ne swo ngozi hi divide amount leyi kota ku swi loko 11 mani a hi divideni mali hi vona swin'wana la 23,500 divided by 2 it's 11 on swi vona ku 7 man 11,750 rand so swi meka so ni swi vona ku na ku i 750 a no twa ku maybe le 7 na xi 29 a no ku ni nga swi voni kahle so it's crazy guys leswi gagasha nga ku swi endleni it's very crazy loko mo hlayita amount nga ti ku ndleni a wu pfula hayi impela yi fambisa ti-business ta straight ku hey it's crazy guys it's crazy ku na swi nga swi mbala kwalaho phela ku bisi loloyo wu ma 7 something 7 block jacket leri nga ri mbala laha i tez wu ma 35k like it's crazy guys loko la ku hlaya swa gagasha nga hi chavisa no hi chavisa la tlhelo wa ku ma Dubai nga spend timali to tala swinene na kona a tlhela a na Cape Town mi nga mi swi voni ti-trip it's crazy guys it's crazy xi na mali dimen mara swi nga ku hlamarisani ngopfu of course swi swa vana manjhini mi kuma ku na vona se va kha va plaga hi swin'wana swo duro crazy amounts last time swo ni update ni timhaka ta 10k la a ni ku swikulu mara hi yi vangeni gagasha ma and stuff like that so hayi leswo guys a ni ku mi update na hi side ri mi kombisa ka dimen xa hlupha a xi ndli swilo swo huwana hi leswo loko ri amukeza swi ka banda kombela mi tika subscribe Tsutsumani kuna DJ Stilinski Wemgale makaya mitakayela Tsutsumani kuna DJ Stilinski Wemgale makaya mitakayela Nuku oziretela vanhu oko mina anisheshi Wone nyika shibiyana utavona nitasheshi Oziretela vanhu oko mina anisheshi Wone nyika shibiyana utavona nitasheshi Nuku iman kavona kunga avakumaheli Ayimalam Ayimsavo kunuku nizamishkomula Nuku sho arisaswishi Gently magic na yo arisa swishi Ilokala nisitsika menta tamisa shishishi Ilesho Tena Banakatolo Gogigela Zeke zara